turi tariki 21 z'ukwezi kw'icumi 2025 amakuru atugezeho nuko muri uyu mugoroba wakeye inka zinyazwe n'ubundi hariya mu Gihamba sigaye itazerekezaho bita Inyamiyanda. Ayo makuru sinzi niba wayamenye bwana munyamakuru wayavibuze. Yego hari amakuru avuga kuko ubunyine mu kagoroba niko kuzana bari basirikare b'abarundi muniga ntamati sasa mwebwe nimubahereza kurema isoko bakagura ibyo bakeneye ndacozo bakenera nimubafungire byose icyakeneye niki nukugera hariya agafata nimba mwabonye umuntu wakubitewe katana ngo nuko ngo yavuganye na ngo yarukora maratero AFC niko abagabo b'abanyamurenge bazagirwa none muniga ntamaza muhagara hejuru ati wewe wagaze uvugana na twirwaneho bakubite bice basubire batangire systeme yo gufata abantu babajane makara babajane Kinshasa baje kubafungirayo. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua TV1, Irugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Reka tubiyegereza aho muherere hose mudukurikira muri aya makuru y'uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa 10 2025. Reka tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe kuri aya macano yose, batarakora tubashishikariza kubikora kugira ngo dukomeze tubane namwe. Turi kumwe rero n'ubundi na Gipfizi ndetse na Rugenza. Reka mbiyegereza hanyuma twinjire mu makuru y'uyu munsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment n'ubundi kuko twicara tubivuga kwikaze udahwema kutugaragariza utakwisa umushitsi ntirubaru rwawe. Yego abantu bose badukurikira kuri Mibunda TV1 na Joshua Entertainment Joshua TV na Rugenza TV1 muraho muri amahoro. Murabizi ko Rugenza ubungu bari mu mavuta akomeye cyane birizivuga ngo iyo nguye ngo mbabyutse ubungu bazukanye imbaraga n'umwuka mwinshi n'ibiganiro byiza. Rero amakuru yacu ni menshi reka ayayobore. Urakoze cyane, urakoze. Niyegereje mugenzi wanje uri kubanga bwizuma Joshua Entertainment cyangwa se Joshua TV aho mwanyarukire ndetse na Mibunda TV1 nanje kuri Rugenza wose mutuzamure nibyo twifuza hanyuma tubageze amakuru. Breaking news munda yisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua ndetse na Mibunda TV na Rugenza TV aho honyine ni uzosanga amakuru yujuje ubuziranenge, amakuru y'ukuri. Reka tunyaruke aho uyu mugoroba turi tariki 21 z'ukwezi kw'icumi 2025 amakuru atugezeho nuko muri uyu mugoroba wakeye inka zinyazwe n'ubundi hariya mu Gihamba sigaye itazerekezaho bita Inyamiyanda. Ayo makuru sinzi niba wayamenye bwana munyamakuru wayavibuze. Yego hari amakuru avuga kuko ubunyine mu kagoroba inka zinyazwe hariya mu Gihamba zerekeza muri misozi ya Zambogo haja agatekozi no mu Gihamba. Yego nuvuga ngo agatekozi na Gihamba ziba zimanuka zegereza no za Makobora ni mundiri y'abajenesi ni mundiri y'intera hamwe ni mundiri biriya mitwe yose bakreatinze bashize hariya yo kurwanya hariya nibyo ihayikora. Noneho hakaba ari na ziriya zindi ngabo ziri hariya mu Kamombo na ziriya ntera hamwe ne ziriya ngabo zo bavuga zifitwa na Nyamo na Muniga ntama bose abo ngabo babajaniriya. Noneho hagarutse igihe terme yo igihe cyama butu bahezaga umusirikare mundi bakamugura ngo debrievu nuvuga ngo ntibabahe ntarasyo babahereza barababwira ngo hariya mugiye hari inka hari abaturage ni mu buri nka muzori y'abantu koganiko kwabo niko zo nka zanyazwe abantu bose b'abanyamurenge aho muri hose kwisi mwihangane n'icyaga cy'intambara n'urunyago kituriho ariko kandi tugira ibyiringiro kuko hari igihe kimwe kizagera twirwaneho MRDP AFC ikatwunamura hwiriya nkota. Niko bimeze ni nayo iri mu nzira yo kudukuraho iriya nkota aho Inyantamira rero kuba hazi ku Ndondo niwe izo nka zanyazwe kandi tukaba twihanganisha rwose ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ibi biye bituriho bitwunamyeho iyi nkota turiho igihe nigihe
kute zanga zakunda iyi ntambara zo tuvaho. Breaking news mu nda y'isi, amakuru y'ukuri kandi atariho ivumbi, nuko kandi ingabo z'u Burundi zihaye n'ubundi AFC M23 twirwana amadubu y'umurenge, abasirikare bari hariya mu Mikenge babahaye amasaha 12 yonyine ngo be bavuye mu Mikenge, ngo batavuye mu Mikenge ngo ibindi ngo bari bukore ngo n'Imana ibisi n'iterabwoba ubundi y'abagore n'iterabwoba ryo guhahamura kugira ngo barebe ko buhunga nabo bwabo abarundi ntibaza advancing ni sharing yabo turayizi si ubwa mbere yego nubundi nugusharinga kwawo yego nukuvuga ngo iriya ntambara uko twagize iminsi tuyivuga abarundi bari mu mikarati abandi baturutse iranzira za Kigazura ubundi iriya ntambara ni bande bayifite iriya ntambara ifitwe n'abanyamurenge nibo bashaka ngo bagarure Mikenke uko bahaye bibwira ejo bazatere Minembwe bayigarure bayisubizemo leta. Ubundi kandi ikindi abantu bagomba kumenya batagomba kwibagirwa nukuvuga ngo leta ya Kongo byagenze gute, ibyaha bayave na banani bakoze babibashijwe mu Minembwe barafungwa, noneho ubu nyine bakereyatinze ikindi c'amasakire bazakora idafite uwo yitirirwa niko kuzana Munigantama bamuheza ziriya batayo za ziriya nteramwe ba training i Burundi, bamuhereza abajenesi, bamuhereza FRDC idafite uyiyoboye. Ni naco gituma bakoze mbino zo kubanza kwanga komandare jo uri charge na operation kugira ngo ibyo bazakora hano hagati ntibikagira ubizabazwa. Aho uriya nani Munigantama nawe afite ziriya ngabo z'interamwe afite ngo afitanye convention ngo abanza kure twirwanaho hariya kugira ngo hazabone uko iriya terikorerwamo amatraining yo guhungabanya umutekano wa bino bihugu duturanye. Ngayo nguko bwana munyamakuru nkuko ubivuga n'ukuri nuko ngo batanze amasaha 12 ngo ingabo za AFC M23 twirwane w'amadubu y'umurenge ngo abe yavuye mu Mikenke. Twagerageje kuvugana n'umwe mu bari hariya mu Mikenke n'ubundi batwirwaneho, baratubwira ati turabizi ko n'ubundi umwanzi ari umwanzi, bafite n'ubundi gukora genocide, atari ko ndidufite ubwoba bagerageze ni isasu rimwe hanyuma tukaberekana natwe ko turabana y'umurenge, ko tutari bimuga, ko twemeye ko igihugu cyacu kitazoba umwirare. Bagerageje kutubwira ati muhumure tuzorurwana kandi runo rugamba tuzorusindana na 6. Uko niko byifashe. Twagerageje kuvugana ndetse na bamwe mu bakuru bari hariya mu Minembwe, twahera tubumvisa nabo record yabo. Bazireke kugira kantu wari ukure kuri akantu k'amasaha amasaha sibwo mwambere tuyahabwa igihe cyo muri 96 Singapore yitwa Singande Rwabanje bigeze gutanga amasaha ameze nkayo. Aho ejo bundi gihe bamuhima na bamundose n'ubundi barayatanze ameze nkayo. Abarundi si gitangaza baje gukora gusa igitangaza giteye ubwoba umuntu wese wumvukishije ni gute ingabo z'igihugu ziri forume zo kwambuka zigafetikanya n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo zitsemba abaturage b'ikindi gihugu kugira ngo habiki. Urakoze cyane, ngira ngo uratwumva wowe udukurikiye, sinzi niba utwumva wenda ibyo turi kukubwira, reka wenda tubumvise abantu wenda bari kudukurikirana. Yego naringize ngo byenda hari ubundi uza kuvuga kugira ngo nze kuza kubasubiza. Murakoze cyane ku bibazo byiza, ariko ndibaza kuko ari ibibazo buri wese ashobora kwisubiza bitari njyewe gusa. Reka mbanze nsubize icyo cya nyuma c'abaturage bafashwe. Twibutsa abantu ko abaturage bafashwe ku wundi wa gatanu wo hirya, no kuvuga ngo iki ni cyumweru ca kabiri batangiye. Abaturage 3 barafashwe ngo kubera kuko bashobora kuba baturutse ino muri Minembwe berekeza mu Ndondo ngo bagiye kugura utuntu dukenewe twa necessite tw'abaturage, utwo n'isabune n'umunyu nako gasukari, utuntu dutoya two kugira ngo abantu bakomeze babeho.
ibi byose nta kindi babikorera kugira ngo batere ubwoba uwo ari we wese wari ufite umugambi wo kuba yogenda akagira icyo yogura kugira ngo agaruke noneho abantu babone kuba noneho bafunge abantu bicwe n'inzara baburi iyo berekera. Iyo ngiyo niwo mugambi wabo. Abo bantu bafashwe twarabisabye inshuro nyinshi mu biganiro bitandukanye kugira ngo abo bantu bagarugwe, kuko ntacu bari abantu bazira yuko ari abaturage bo muri Minembwe, bazira yuko ari abantu babana na Twirwaneho, bazira yuko bari iwabo. Titwumva ukuntu umuntu afatwa ngo nuko agiye mu isoko y'iwabo bwana Twirwaneho n'Amaduvu. Umuntu kuba agiye kugura umunyu mu isoko y'iwabo bataremye isoko yo muci bitoke, uwo nguwo ngo Murundi karamubwira ngo ntahuja cyangwa bikaba gutya akamufata notaje akamutwara. Kugeza uno munota ntituzi ko abo bantu bagifite umwuka cyangwa bashobora kuba barapfuye. Ariko icyo dusaba ni ukugira ngo tubabwire ngo nibarekura abo bantu bongere basubire mu bintu byabo. Kugeza uno munsi sibyo gusa, harimo kunyanyaswa guteye ubwoba, abantu baranyagwa ibyabo, abantu bashiraho amabariyeri bagakata amataxi bakazagenda bakuraho abantu amafaranga, badakuweho amafaranga bagakuraho ibicuruzwa bacuruza. Nimba ucuruza umunyu bakagukuraho ivere, nimba ucuruza isabune bakagukuraho amasabune ugakuraho isabune imwe, nimba ucuruza inzoga bakagukuraho icupa rimwe, nimba ucuruza buri kantu kose. Ibyo ko birakorwa n'abarundi, abantu bavuye muri leta baje ngo bitwa yuko hari ico baje gukora muri kino gihugu, ari byo navyo bita yuko ari pretext, ibintu byo kubesha gusa ngo ko baragenda bashakisha Red Tabara. Tutarigera twumva naho bagiye kugitera, tutarigera twumva naho bayishakishije, bicaye aho ngaho gusa ico barekereje gusa ngo n'umunyamurenge ahazaseruka wese azishwa. Rero ati ariko abarundi niki badushakaho? Nawe wakinsubiza. Abarundi nta kindi badushakaho no kutwicara kudusemba no kutumara. Wa mugambi wabo wa ideology y'abahutu y'igihutu yayindi imwe yabinjiye mu gintera hamwe zo kumva kuko nimbe atwebwe turi abatutsi batuye imurenge, umututsi we Sahara agomba gupfa. Buriya rero nimba utabizi bwana Twirwaneho, buriya imigambi ya CNDD-FDD n'intera FDLR urabizi yuko bagiranaga n'ama agreement, ama pact bari baragiranye bakibino muri Kongo ngo abazafata igihugu bazafasha babo. Nico gitumuri mu kubona intera hamwe zose ziri mu kuzamuka zikava muri misozi ya Rurambo bakamanuka ziriya zandorera bakambuka muri Cibitoke. Abo bitwa Bahamada ba Efrene, abo ngabo bose banyura hariya buri munsi bacumbikirwa ku mahoteli akomeye kubera agreement bakoranye kuva kera na bya bindi byose byo kumva kuko bagomba kwishira hamwe bakica umututsi. Rero kumva kuko muri Minembwe hari umututsi, uwo ni umugambi wabo bakoze kuva kera, bumva kuko bagomba kuzica cyane bashe hagati muri kakantu, bumva kuko ngo Bugande buyobowe n'abatutsi, ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi. Rero Kongo Eastern ya Kongo nayo igiye kuyoborwa n'abatutsi, bagiye gushinga bya bindi bazabita ngo Tutsi ho Hima Empire. Ibintu bibaho ngaho gusa zo kugira ngo bagume bacinyiza abantu, babice babaziza ubusa, babuza abantu amahoro. Icyo tubasaba ni ukugira ngo bumve kuko abarundi bagomba gusubira iwabo. Abarundi nimba ari ifaranga baje gukorera, ntabwo bagomba kuza kuzikorera hejuru y'amaraso y'abanyamurenge aha yameneka. Abana bacu nabo bakeneye kubaho kuko ababo bahe biga, ababyeyi bacu bakeneye guhinga bakagira imirima yabo kuko nababo bahe babikora. Ariko ntibazogenda ngo buri wese uzuse buri gitondo ngo aze gukora rebellion, nta handi agomba kwikorera no kuza hani wacu. Ababyeyi bacu abagore n'abana bahindutse nka kujya kw'ibyasi bose nibaze babirwanire hejuru. Ibyo ntituzabyemera. Nico gituma Fandese Matama yahagurutse agafata iya mbere kugira ngo ate ibyiwe byari biryoshe, aze kurangaza ingabo zacu zatwirwaneho imbere, ariko kugira ngo twikuraho akagacinyizo. Ntabwo tuzobyemera kuko bazoguhagarara hejuru mu gitondo n'umugoroba. Reka tuvuge kuri iri jambo rya P5 warukozeho bwana Twirwaneho. Biratangaje kubona buri muntu wese uzotwara inda ya rebellion agomba kuyibyarira mu Minembwe cyangwa akayibyarira mu Banyamurenge. Iyo bahagurutse bakagenda bakaja muri Nyungwe n'ayandi mashamba za terenti zihari, iyo bahagurutse bakaje mu Mutara se habuze imisozi yo kugira ngo bakampe kugira ngo barwani wabo. Ariko uhagurutse wese ngo nave muri Afrika du Sud naje mu Burundi ga yuko hari ya gihuga niho hazakorerwa buri cyose kibi, nyamara baje gukora iki ngo baje gushaka bazari yegomba kubimurenge. Ibindi tuzabyemera bagende bazumve rimwe nakayumba Nyamwasa haya rota yicaye nagenda amenye yuko tutazomwemerera n'umunsi mumwe yuko ibyo ngibyo bishobora gukorerwa muri kino gihugu cacu. Niba haguruke baje wabona abaopoza mu Rwanda, abo ngabo bandi mu Burundi nibahaguruke baje Burundi n'abaopoza mu Burundi bagende baje kurwanira iwabo. Niba tureke twebwe tuzorwanira iwacu, duhe turwana n'abacu, ariko ntabwo duhe dutera Burundi. Nta nubwo twebwe dufitanye ikibazo n'ikindi gihugu cyacu cyose, dukeneye kubaho kandi kubaho kwacu navyo bifite ico bigomba kumininga mu buzima bwa buri muntu wese, yuko nta muntu n'umwe ugomba kuvusa ubundi ubuzima ngo nuko agomba kuviriya kubera kuko afite ibitwaro binini cyangwa yahawe wide n'uwo wiyita president w'iki gihugu, noneho yumve kuko agomba kutwisha uko yumva ashaka. Twarabihakanye, twavuze ko tutazotega amajosi bitazokunda.
ibyo biyitirira bakumva kuko ni twebwe gatsina ngufi buri wese yoza agakuraho amakoma. Nico mbabwira yuko Barundi batsindiwe muri Noro batekereje yuko kuza imurenge ho ari ugushika bakikorera izo mva bashaka. Hano haracariho abasore batarapfukamira bahari, hano haracariho abasore bahagaze bataryama igitondo na nimugoroba bazorwana kuzogeza ku munsi wa nyuma aho umunyamurenge azagira amahoro akidegemza. Nubwo Burundi tuzobukandagiramo duhe tugenda tukagaruka ariko tugataha iwacu. Rero ubitekereza kuko none hano gariho abari kurushi ngo bitazokunda, yewe murashobora kuba mwihenda. Reka mbabwire ngo nimuhaguruke mutahe mu mahoro. Babivuze kenshi ariko nibinanirana bizaba ngombwa kuko muzotaha mutabishaka, kandi nabyo mwarabibonye muri Noro nino sikera kugira ngo muzohasebere. Muzatangara igihe muzoba muri Burundi musigaye muburaho mupfundi imitwe yanyu munanirwa no gukandagira hariya ku mupaka wakavimvira isoni zarabakoze ubwani 10 aribwo bwabirukanye. Turahagaze tuzokirwanira kandi dufite slogan yacu tuvuga buri munsi, tuzarurwana nta yandi mahitamo dufite uretse kurutsinda. Murakoze cyane. urakoze cyane kuzo kuri urakoze cyane rwose. Wumva rero ko impamvu yiriya tere iwacu ishakwa niyo ndayine nukuvuga ngo yayivuze nukuvuga ngo impamvu ya tere niho ikiboneka. Nukuvuga ngo hashatswe tere aho bazakorera training yo gutera u Rwanda. Niko kuvuga ati Kongo nta handi twotanga kuri twotanga Kisangani, twotanga Rubumbashi, twotanga Kasayi, tibikunda mureke dutange mu Minembwe. Niho hari abanyamurenge bavanguye, noneho tuwakwizira mitwe yitwa intwaje twaro, noneho niko gunyura muri Muniga gunyura muri Barabakagara. Babahereza umuntu w'igihahiranda uzabafasha kwica adafite izina yitirigwa. Bafata abandi nk'abajansi koyi bazahagarara muri diplomasi bakabihakana. Ejo bundi babonye Rwanda kabashefu banditse bamagana abasirikare b'Abarundi bababwira bati hano dusigaye turya tukaryama umuntu wese asigaye agenda isaha ashakiye. Jansi koyi ngo aje guhaguruka ngo ni notable y'abanyamurenge. Se mw'abanyamurenge imwe tuzogira ba notable bangahe? Uri hano muri Kenya arandika ngo ni notable, urahehe yandika notable, uri Kinshasa ngo notable y'abanyamurenge. Kinshasa hari ba notable nka 5 buriya ngo Enoch Ruberangabo ngo ni notable y'abanyamurenge. Jansi koyi kuri ngo notable y'abanyamurenge. Aho ba Diouf ngo na ba notable y'abanyamurenge. Aho buriya ba Rukeba uri Yunani Chirac ngo ni notable y'abanyamurenge. Ese abanyamurenge ba notable bazobabanga uzozwagara we n'umugore wawe mu nzu mu ba notable. Abatware bo mu Minembwe bari kuri tere ayi murenge tuza tucara tuvuga baranditse baravuze bati twiyamye abasoda b'Abarundi kuza kudukura mu byacu. FRDC yamiyobora n'umutima bamaze kuraswa ngo babone uko bigenze, yamiyobora ihabwa inzira no kwa murima irikiragenda. Hagaruka Abarundi bagarutse turiyama leta y'u Burundi iyobowe na Neva Evariste Ndayishimiye rwose. Mwatwiciye kuva muri 2004 rwose mumena amaraso y'abantu barenga 160 na murabica n'ababishe yewe n'ubu baracari hari bagatorwa sabarimo ba pasiteri Bizimana bose bari hariya ko baridegemza none kugeza n'ubu ntimurashigwa nayo maraso tujuru ko barakomeza n'ubundi ngo bagire gute. Yewe usarire ubu twatuvugana ingabo z'Abarundi ziri mu Kigazuri wacu, ziri mu Ruheshi wacu mu Gatenga. Ye hanoje mu Ruheshi ko bararangiza gutya Mikenge hakurya. Izindi ziri mu Mikarati. Baraye bagaruye abaturage n'ubundi bari kugaruraga bari abaturage ngo bishwe n'inzara. Niriya strategy leta yari yarakoze ivuga ngo babafungire hamwe ntibakinyagambure bazobure necessite indege yagazibagemo. Ni twebwe bwoko bwagize imyaka 8 abaturage bazabarya kawunga yaciye ku ndege. Isabune gace tukishurira indege isabune, tukishurira indege isukari, tukishurira indege umunyu, tukishurira indege umuti paracetamol na moxi zija kuvura abantu bari ruguru. Indege imyaka 8 irashize ngo babonaga niko kuzana ama drones kugira ngo drone zibeje mu kirere cyo mu Minembwe ntiye kagira indege izogemura bari abantu nizoza yibesha. Babona FRDC yari hari mu bijombo iyo yaravuze ati twebwe aba n'abaturage dufitanye ibibazo natwirwaneho n'abakongomani ejo bino bibazo bizoshira ariko ni mureke
dutange abaturage bagende babirema amasoko niko kuzana bari abasirikare b'abarundi muniga ntamati sasa mwebwe nimubahereza kurema isoko bakagura ibyo bakeneye ntaco bazo bakenera nimubafungire byose icyo akeneye ni iki ni ukugera hariya agafata nimba mwabonye umuntu wakubitewe katana ngo nuko ngo yavuganye na ngo yarukora n'icito cya niko abagabo b'abanyamurenge bazagirwa none muniga ntamaze muhagara hejuru ati wewe wagaze uvugana na kwirwaneho bakubite bice basubire batangire systeme yo gufata abantu babajane makara babajane Kinshasa baje kubafungirayo. Turamagana rwose mugenzi wanje kuko habivuga, turamagana leta y'u Burundi turisubiremo rwose. Murasha mujaheye ko muratanga amasaha 12 ku bana bari wabo ngo baje heye, ko murabuza abaturage ngo baje mu isoko, baje wa munga ari mu isoko ya Cibitoki, baje mu yesoko abana bari wabo tujeye. Kuzo kuri turahamagaza amahanga n'isi kuba dukurikirana tutabariza ubwoko bw'abanyamurenge. Genocide igiye kwakorerwa hariya, turasaba badukurikirana hirya bafite ubushobozi muvuge mu ndimi zose, muhamagaze ubutabera. Isi twunamure y'inkota twaduterwa na leta mbi ya Kinshasa, aho n'ubundi ubwoko bwacu bwabushaka. Ubu nyine twagerageje kuvugana n'umubembe, barashaka kutu extermina ku ikarita ya Kongo. Noneho ngo hariya bahagire indiri yo kuhakorera amaleberio. Umva umwe mu babembe ukunda havuga, umva tunafikia à l'absence ya FARDC, à l'absence ya Itafoke gana baro alitusaidia zaidi sana, tukapata msaada wa FARDC ngo babonye misaada tumekwisha ingia na FARDC wazalendo, sio kila FARDC hapana, ndio wazalendo na FARDC wazalendo wa komanda ambao wamejitoa kupigania nchi. Si kila FARDC ndio ambayo anajitoa kupigania nchi. Baadaye tukaona Etafoke c'est une force burundaise. Ni watu ambao wanatoka Burundi kwa kutusaidia, baje kubafasha kwa kuwa na njia tunafunga njia zote kwica abanyamurenge. James anafunga ngambo za hapa Kipupu, Ulenge kuko kunisiera na Medi, na Ngoma Nzito na SNPC na kadhalika. Lakini kufika Mikarati huko ingine kale kiona kama adui alikuwa penyeza usiku pale. Siku moja tukasema hapana, sisi na Etafoke tukasema hapana, pale kuna stadi kama kufungwe. Ibona Barundi ngo barafunga pale adui, tukakamata kukamata mmoja ambayo wakomesha ambao wanatoka Minembwe muri bajya fandara kwa bayaza kujadiliana sisi sote na Etafoke na FARDC kama tufunge pale kwa wingi sisi sote. Kabidi FARDC itume askari pale, wazalendo watie askari pale, tukatia askari pale pamoja na Etafoke. Hakuna shida yoyote ambayo tutamfanya. Mwenye anaenda kwenye adui tunakataa asiende, lakini mwenye atatoka kwenye adui hakuna shida. Sawa sawa, tukapata na hivyo. Baadaye sasa adui anapana chakula, anapana pesa zake kwa watu wanaenda kutafuta chakula, wanaenda wanapatia pesa, wanaenda kuuza sukari, sabuni. Aya leka wenda ni rekodi ndende ikirimo ikindi
ko barigamba ngo icyo bakoze ngo ingabo z'abarundi ndetse ngo na FDLR aribo nterahamwe zase zikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 noneho ngo bamwe ngo baturutse ubu ngo etat majoro yabo ngo iri kwifiro ngo bandi bari mu turambo abandi bari hariya hejuru iwacu mu Kigazura na hariya mu Ruheshi nono ngo abakomeretsa ngo twirwane ngo yahaga ibiryo ngo yahaga ifaranga ngo baje kugura imyunyu n'amasukari biva ibuvira hariya mu isoko ryo mu Mitamba ngo baza kubona ko ariho nubundi ngo bikomeza kuba favoriza kubaho ngo nibwo guhita bahafunga nabo bashiza abarundi izindi ngabo z'abarundi nazo kwa wingi ziraho bita kuri Kangwe aho wose ngo nukuvuga ngo baruka gufata n'ubundi abahungu batatu baburi wirengero no kubicara ashobora kuba barabishe ntabuzi ko bagihari kugeza ubu nyine wibaza ingabo z'abarundi zivuga ngo zagiye gushaka Red Tabara ariko bakaba babagirira nabi abanyamurenge babica abandi bafungwa abandi ukibaza relema dukoriki nukuvuga ngo ikico bakeneye niki sinabikubwiye se erega ntagari matematike yihishe simple organize yo gufatira bari abaturage bafungira ibintu bya necessaire bazi ko indege ntibihebikunda nta yindi nzira nimwe nitumara kubafungira hariya bari abaturage bazagira umvishe cyavuze ngo uzozo uhava akimuka akagenda nta kibazo ikibazo n'uwasubira ni kwa kundi nijya play ya leta yo kwakura iki yo kwakura abaturage kugira ngo bahashinge indiri y'imitwe yitwaje intwara ntituzobyemera muhaguruke tuzamagane twamagane twongere twamagane kuko twicara tubibabwira rero amakuru yacu nakagenda kagaruka nkuko twicara tubibabwira tubibutse ko nubundi wari kubanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment ariwe Joshua TV1 nanje wari kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 yego ico nabwira abarwana shaka ico nabwira twirwaneho ntibatinye ibiriya ntabwo ari byo bikomeye kuruta ibyari bihari ahananije abakongomani ko baragira ngo abamercenaires bazatinda sibo bazotinda kandi kindi Burundi bwigwirije ibyago nta buryo Uburundi bushobora gufata ngo burimo buratraininga rebellion izatera ibihugu by'abaturanyi ngo bakuru ubutegetsi bw'u Rwanda n'Ubugande ngo ko barakora training ihari ya Mukidote urahazi Mukidote uvuye kubwegera uzurengeremera waviremera buke ukagira Mukidote numva ngo uvuye Mukidote urenguje azagifuni aho ngo niho hari training bahaye bakorera training ibyo bahaye batekereza bazagira ibyago biruta ibyiza bategereje Uburundi bushatse bwabana neza n'abaturanyi kuruta kuzabana nabi nabo mu bihe bibi ngayo nguko andi makuru turaza kuyabagezaho mu kandi kanya murakoze mukora subscribe kuri Joshua TV1 Mibunda TV ndetse na Rugenza TV turaza kubageza andi makuru mu kandi kanya Amadubu y'Umurenge Intareza salamu